moto yemeze biteze. Sawa boss. Makasike tugende. Tugende kabisa. Tugende motari kuvuga mbona ufite ubwoba. Hano tugiye? Ese ni ibyo ngibyo wumva? Ngiye hano i Kanombe. Kanombe agana boss? Hafi n'ikibuga cy'indege. Ni igihumbi. Inote y'igihumbi? Uvuye hano Kimisagara ukagera i Kanombe ni igihumbi? Ni igihumbi boss. Oya urambeshye. Ndaguha 500. Ntabwo byakunda boss. Ariko guza umuntu utwaye bamwita inspector mubi cyane. Urumva? Ntabwo ujya tega moto? Ntabwo atega moto amafaranga bose. Mvira kuri moto ubu. 500 ni makeya. Oya mvira kuri moto. 500 ni makeya. Mvira kuri moto utega abandi nari. Wisongora kuri moto. Mvira kuri moto. Oya tugenda yo. Oya ntabwo byakunda ntabwo atega moto bose. Urankati. Ayo mafaranga ntabwo atega moto. Ibaze. Uramemukiye cyane. Uramemukiye cyane. Moto yanjye ho. Ako murasuzugura. Moto uransuzuguye cyane. Ukankura kuri moto aka kanya. Ntabwo ari amafaranga atega moto, aho ngaho atega igare bose. Atega igare? Uransuzuguye sha. Ako uretse nzagufata sha. Mukomere cyane boss. Wamaya karifuti. Kagera hehe? Narengiye Kanombe. Kanombe. Ugiye kunomba ibicitse sha? Ni ikirori narengiyemo. Ariko nabuze moto deya. Mwambaye neza gutyo ubura moto déplacement na déplacement ugira wowe? Hano nta moto. Nta déplacement ugira? Ukinjira tugende nta kibazo. Ndakugeza n'undi none erekeje. Murakoze cyane. Fungura winjire. Oya kandi nyuma nta kibazo. Vipi ukombona mpagaritse kandi gena gwa lifti bimeze bite? Nari mbonye umuvandimwe wanjye. Wari waraburiwe irengero. Kubona umuvandimwe ni from iro kumagarika je kabisa sasa nawanguriye. Uriya wamba bari nkamusuza. Ari hengo musuze je tukomeze cyangwa usigara ngiye ngo usigara. Ubu imbere nguyu yari uri kuza. Naza gusuza cyangwa uvuge usigara ngiye nigende. Ndikwiye turi kunyicira akazi. Mbabarira musuza. ari he hageze turaho kabisa baraburanye cyane kirasemeze bitesha turaho kabisa turashima Imana cyane kabisa ndakubonye ati ura mwana wa karitsiye niki inamba nabusongoza da kabisa bandi mudatembera urimo uratembera ubu ngubu abana nandi muri karitsiye ngeze hano hepfo gatoya tu ariko shambo cyangwa se kwameze bitatu cyaro bameze neza ameruka ejo bundi bameze neza turashima Imana kabisa nyine
ibihingwa biri kwera. Ya uheruka yo. Ndemiruka. Ukaza kubabwira iby'inkuru bo wabonye Kigali. Ewa ndabona ibintu bitabaho. Makanika mu modoka. Yanjye mbameze neza. Mwa wicaye n'inyuma. Sinabikubwiye. Njye narafashe cyane. So nanga bigeze. Fatizo 500. Ewa na sante kabisa. Wonye nuze kubahamagara. Babwira iby'inkuru wabonye Kigali kabisa. Sante man. Sawa boss. Turi kumwe. Ndagutiza muri salo okereza mu cyumba. Ndagwara ifite ugashaka no kumagaruka mu nzira amasaha y'ingatu. Uriya umuvandimwe. Umuvandimwe ni from ro kujya muhagarike mu nzira wowe kandi ufite akazi kanje Nagombaga kumusubiza bose. ngo wagombaga gutega iyawe cyangwa ukatwara iyawe ntabwo ari byiza ariko Umeze neza. Ya murakoze. Shaka mbaramutse kabisa. La beauty guys. Umeze mute bagaye? Wow, c'est très bien comme ça. Ni fresh is? Nta kibazo. Sa murakoze ndabona mumeze neza cyane kabisa. Ya niko murasa neza vraiment. Niko murasa neza iki cyuma cyanjye se shaka mbona na Ndabona none usigaye mfite. Watse tukarya agafoto we. Yego se. Turya agafoto. Ya reka turya agafoto. Uretse gato turya agafoto. Imbere kuri vora nibyo byiza. Nibyo byiza. Ya kadogo namukuraho. Dene tukarya agafoto. Ntacyo bitwaye. Ya urakoze cyane. Kato. Mbas. Abakobwa. Ya wakingwa no muryango wanjye w'imbere. Umuryango wanjye w'imbere kabisa. Ya désolé. Nabibonye. Ya nimwishimiye guhura nanjye. Cyane kabisa. By the way nabonye ufite telefone nziza. Telefone urayibona ariko. Ya ufite telefone nziza. Urakoze. Ariko nawe ufite umumodoka ego. Ya waribonye. Kuko nagira demo n'umunyenga. Tugere hari. Baramugiye. Mumbwire mabage. Ni hari imbere twari tugiye. Baramugiye hari imbere. Ya ndabagezayo gayi.
byaba ari byiza. byaba ari byiza. Okay, nta kibazo noneho kamvugane na Kadogo. Twigende.